tudatinze reka nkuzanire agashwadiru hano mu karere ka Rulindo mu murenge wa Murambi mu kagari ka Rubangu. Ku bantu bahazi neza, uvuye uyu mudugudu ni uwa Rebero, uvuye mu mujyi kuri moto diregiti ni 1000 cyonyine. Uvuye mu mujyi Nyabugogo murumva ni karitsiye nziza, ni karitsiye nk'uko muri kuyibona ituwe, ni karitsiye iri muri site muri kuhabona. Reka dukoreshe iminota mike cyane, iyi video ntabwo iri bumare iminota irenze 2. Murabona aha ni muri site, murabona uko hubakwa. Mbese aka karere ka Rulindo gatandukanye n'aka Gasabo, kuko aka karere ni ukuvuga ngo ku bantu bakenera ibintu byo kubaka, kandi murumva yuko amatike atari menshi. Aha hantu reka tuze tuhaguha ikibanza cya shwadiro. Murabizi ko tugenda tubagerera mu turere dutandukanye, twaje hano rero mu ka Rulindo. Iki kibanza tugiye kukibahera 5,5 miliyoni. Ni karitsiye nziza ubyumve, ni ahantu heza kandi hameze neza, ni muri site, haciyemo imihanda. Mbese iyi ni shwadiro, aka ni agashwadiru kadakwiye kugucika. Ngira ngo muri kubona uko kameze. Iki kibanza urazana 5,5 miliyoni tukiguhe. Ni ahantu mu makadasiteri, ngira ngo muri kubibona, ni ahantu hatuwe gisirimu, hasirimutse. Uvuye kuri kaburimbo ho aho igarukira ni nk'iminota 10. Ariko amatike twavuze, uva Nyabugogo urumva uri nk'umukozi ukorera hariya mu mujyi, ni ibintu byajya bikorohera. Tekereza ko ari moto ibaza imodoka, kandi hari linye igera hepfo aho ngaho gatoya, ku buryo kugira ngo ugere hano wajya utanga nka 5 yonyine kuri moto. Linye igera aho ngaho uvuye mu mujyi ni nka 300.